Muraho neza mukomere nitwa Eric Niyongabo. Umwanya nk'uyu nguyu ndagira ngo mbabwire yuko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashize inyandiko hanze zisaba yuko umuntu wese ufite amakuru ku byaha bijyanye n'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha byerekeye na jenoside, gufata ku ngufu, ubushotoranyi byabaye muri Congo nibura kuva muri 2022 kugeza ubu ngubu yabitanga. Iyi video ni ukugira ngo mbere ko mwabikora mwatanga amakuru, ikigamije no kugira ngo abacu abakongomani bose bahabwe ubutabera. Ni ibintu byoroshye. Iyi video rero nimba muyikunze muyisangize n'abandi bantu, nimba wumva wayishaka kuri YouTube channel yawe uyishireho. Kitugamije no kugira ngo buri muntu n'amakuru yose afite, umuntu ku giti cyiwe, ababyeyi, umubyeyi wabuze umwana, abana babuze ababyeyi, umugabo wabuze umugore, umugore wabuze umugabo, abantu bikorera ku giti cyabo, abasirikare bagenzi bacu, hari uburyo bwagishyizweho bwo gutanga amakuru mu buryo bwizewe. Okay, ndaza gukora na video yindi mu cyongereza, gusa uru n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Dutangiye, reka tubanze dukore, hari amatangazo abiri. Hari itangazo riri mu cyongereza, hakaba n'iriri mu gifaransa. Ariko ngewe reka mbere ku cyongereza kucyo numva nzi, nicyo nize numva nize. Ikigamije cy'urukiko mpuzamahanga nk'uko mubibona, baravuga yuko ni ibyaha umuntu wese wagize uruhare muri jenoside, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu, hamwe n'ibyaha by'ubushotoranyi wese, nicyo uru rukiko rukora rubikurikirana. So umuprosecutor uvuga ngo umushinjacyaha mukuru wa ICC arasaba yuko abantu ibyaha byabaye muri Nord Kivu, uvuga ngo Nord Kivu, hagati y'itariki ya mbere z'ukwa mbere 2022, ari kuvuga yuko ariho ubushakashatsi buza kuba bwerekeye. Uvuga ngo ubushakashatsi bwerekeye kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022. Bitavuze yuko hari n'abafite n'amakuru batanga, ariko ahangaha baragira ngo bagabanye, bagire aho bahera bashyiraho impapuro zifata abantu bose bagizemo uruhare. Twebwe icyo turi kuvuga ahangaha n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, abasirikare, abantu bafata imyanzuro mibi, bagambanye, abantu bo gutuma abakongomani bapfa, abanyarwanda bapfa, nibo turi kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero ibyabereye cyane cyane mu byumweru bishize muri Est ya Congo, mu burasirazuba bwa Congo, muri Kivu no muri Goma. Abantu bose bamaze gupfa muri Goma, muri Kivu, abantu bose bakeneye guhabwa ubutabera. Nicyo iri tangazo riri kuvuga. Noneho hari abantu benshi, amakuru yava mu basirikare, amakuru yava muri Goma, amakuru yava ku bantu b'abasivile, abantu bashinzwe peacekeepers, bashinzwe kurinda kubungabunga umutekano, amakuru ashobora kuba bari kuvuga yuko abantu benshi bagizwe n'ingaruka mu gitero cyabaye Goma, abasivile barapfuye, abantu bakorera ONI, abantu bari kuba peacekeepers benshi bagizwe n'ingaruka nyinshi, barakomeretse bitewe hagati y'intambara yahuje Congo na M23. Kubera izo mpamvu rero hari investigation kuva umujyi wa Goma watakara, hari investigation yabaye iri gukorwa. Ndagereza kubisoma nabisobanura kugira ngo abantu babyumve, ariko ikigamije no kugira ngo berekane yuko hagati y'ifatwa rya Goma na Bukavu hari ibyaha byabaye, ibyaha byibasiye abasivile, abashinzwe umutekano, abasirikare bamwe baba bitabye Imana. Ibyo byose byo gushaka gukora kugira ngo barebe ababiri ruhande banabahereze, babate muri yombi. Ariko noneho bakangira bavuga no murongo ati urukiko rurasaba yuko victime, abagizweho ingaruka n'intambara, ababonye iyo ntambara, hashobora kuba abanyagihugu cyangwa abantu bakorera ibigo mpuzamahanga, bashobora kuba ari abantu bikorera ku giti cyabo, societe civile, bashobora kuba ari abanyamakuru, bashobora kuba ari abantu bashinzwe bakora muri leta, abantu bashobora kuba bafite amashyaka atandukanye, kugira ngo batange ibimenyetso, evidence, n'andi makuru yose mu gihe hari kuba icyo bita kwegeranya amakuru yose y'ibyabereye muri Congo kuva muri 2022 kugeza ubu ngubu,
cyane cyane ibyabaye muri este igihe Goma na Bukavu byafatwaga. Amakuru akoherezwa aha ngaha. Turaza kureba uburyo amakuru yoherezwa aha ngaha. Kuri ino linki, abantu bafite telefone, ndabyerekana neza, ni ino linki uri bwandikemo ugahita ugera ku makuru. Nibura iri tangazo murayibona, ariko no titiri y'itangazo urabona yuko ni ibiri kubera muri Congo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biri kubera muri Congo Democratique République du Congo. Niho amakuru yerekeye. Ubwo uzi igifaransa nawe ashobora guhagarika video, ndashira linki kugira ngo abantu babirebe. Aha ni mu gifaransa, nabo baremewe kuko Congo ikoresha igifaransa n'icyongereza. Na urukiko mpanabyaha, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, icyo rukora cya mbere ni ugufata abantu runaka, perezida wacu, urumva, abasirikare bakuru, Baraka Muganga, abantu bose bafite uruhare muri intambara bashobora kuba bakurikiranyweho jenoside, bashobora kuba bakurikiranyweho ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu, hamwe n'ibyaha bya agresiyo. Turavuga yuko muri Kongo hamaze gupfa abakongomani benshi, ariko n'abanyarwanda benshi bamaze gupfa. Uravuga ngo uru rukiko icyo rukora n'iki? Rukurikirana bino byaha byose, abantu bakabiryozwa. Turifuza yuko abanyarwanda, ubu ndavuga abanyarwanda basirikare bakuru bacu, barumuna bacu, abanyarwanda baguye muri izo ntambara zose, mu maherere, ababiri inyuma bose, abo mufitiye amakuru, abantu batumye izi ntambara zitangira, zigumye uko ziza uku nguku, bose nibo turi kwifuza yuko mubatangira amakuru kugira ngo bakurikirane. Uru rukiko kugira ngo urebe ingufu rufite, iyi ni website yabo, bayita defendant. Ni ukuvuga ngo abantu runaka, nibura muri Ukraine, iyi ni Ukraine, turazi neza ko Vladimir Vladimirovich Putin cyangwa Vladimir Putin, nibura bamufashe, hari ibyo bamukurikiranyeho. Nukerekana ko urukiko rufite ingufu. Uwo ni uwa mbere. Hari n'abandi bantu batandukanye. Icya kabiri, tugiye kuri Palestine, State of Palestine, turabona yuko uwari Gallant Yoav wari ushinzwe Minister of Defense, ni ukuvuga ngo na Minister of Defense w'u Rwanda, byanze bikunze ari mu bantu agomba kwitabira bino bintu. Tukajya na Premier Minister Benjamin Bibi Netanyahu, urabona ko byanze bikunze nawe yabikurikiranwa. Ni ukuvuga ngo ushobora kwisanga Minisitiri w'intebe w'u Rwanda abigiyemo ati kuko ari muri kabine, ariko ubu ngubu dushaka abasirikare, ariko ntabwo bihagije. Nandi kurana nsanga na Kenya mubona igihe cyarageze, Uhuru Kenyatta yitabura urukiko kuko ibyaha bamuregaga wenda yabivuyemo, byararangiye, cyangwa impapuro z'icyahari. Uyu ni perezida wa kabiri Ruto, nawe ibyaha iyo urukiko rwitabira kwitaba amakesi barayakurozinga, barayafunga. Turetse n'ibyo ngibyo, twaza hari igihe muri Congo ku giti cyabo hari abantu benshi, abo nabonye, uyu Ntaganda, uyu ni wari uri muri ya ntambara ya M23 ya mbere, cyangwa sinzi, gusa yarahagarariye FPRC, ni ukuvuga ngo muri ntambara yari ayirimo Ntaganda mu ntambara zo muri Congo. Ni ukuvuga ngo yarafashwe muri Rahe cyangwa yaritanze. Abandi bantu, Mudacumura witabye Imana, urabona ko baramushyize ku rukiko, bamushyiraho mandadare, yitabye Imana. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ubwo rwashishagamo abanyarwanda, ubu ni Mbarushimana Calixte, simuzi, ariko banditseho FDR, FCA. Ni ukuvuga ngo uyu nawe Mbarushimana hari ibyaha bamushinje, ariko handitseho yuko charges not confirmed, so sinzi impamvu. Ni ukuvuga ngo hari n'abe twatuma Rubangi, abasimbaza. Ni ukuvuga ngo hari abanyarwanda bamwe bakurikiranwe n'urukiko, bivuze ngo n'abandi banyarwanda harimo na perezida w'u Rwanda, nidutanga ibimenyetso bihari bishoboka, ashobora guhamagarwa, cyangwa abamugaragiye bose bakazamo. Ni inshingano za buri muntu wese wumva ashaka kurwanya akarengane kugira ngo atange amakuru. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bisanga muri uru rukiko, hari abafungwa na Libya, so ni ukuvuga ngo abandi defendant, abantu 69 ushobora no kuza kora defendant, ukaba wakurikirana amakuru, ukabona abantu bose bakurikiranwa n'urukiko. Twifashishije ku rupapuro nabonye kuri internet kugira ngo
umuyobozi wa handitseho Netanyahu umuyobozi urukiko rwamushiriye izi mpapuro ariko haranatemerewe kugenda bivuze ngo umuntu wo mu Rwanda wese uza gufatwa n'izi ngizi ndavuga bo mu Rwanda kuko muri Kongo bo wasanga bahari simbizi ndavuga bo mu Rwanda hari ibihugu byo muri Afurika atemerewe kujyamo Benin, Botswana, Burkina Faso, Centrafrique, Djibouti, Gabon, Madagascar, Namibia, Congo, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia, Senegal, Malawi, Mauritius, Lesotho ibi byose muri Afurika byose hafi ya byose kubona kuri no map Afurika yo hagati y'amajyepfo ntago ashobora kongera kubijyamo ibaza perezida wacu utongera kujya gutembera muri Afurika aha Asia Pacifique ibihugu bya Afghanistan, Australia, Bangladesh, Cambodia, Japan, Jordani, Maldives, Mongolia, New Zealand, Palestine, South Korea, Tajikistan, Vanuatu ntabwo bemerewe kongera kubigeraho hafi ibihugu 124 muri Europe ho Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Finland, France perezida wacu ntazasubira muri France, Germany ntazasubira muri Germany kwivuza, Hungary, Iceland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Jesus, Polska, okay, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, UK. Ni ukuvuga ngo perezida w'u Rwanda ntashobora kujya gutembera mu gihugu cya Europe na kimwe. Amerika noneho ni ukuvuga ngo Argentina, Barbados, Belgium, ni ukuvuga ngo ibihugu byose nta na kimwe wemerewe kujyamo. Ni inshingano zawe Abanyarwanda wese kugira ngo tugaragaze ibitagenda neza, ibyabaye muri intambara, amakuru ufite, amafoto, video, amashusho, inyandiko, ikintu cyose uzi neza cy'umuntu wawe yahurira nacyo, ubibazo yahurira nacyo bitewe n'intambara zo muri Congo, ugomba kukivuga kugira ngo kesi be nini. Hari abagore bafatwa ku ngufu, iyo ni kesi. Hari ukwica abantu Kongomani, ibyo byaha by'intambara, kurasana, ibyaha byose nibyo dushaka yuko ngo umunyarwanda wese utarubizi yegeranya amakuru afite ayohereze n'ibanga nta kibazo. Okay, harasabwa iki ni ukuvuga ngo nta kintu gikomeye, ugomba kuba ufite wenda laptop n'urugero, ufite laptop voilà ushobora kohereza amakuru, ariko ntago laptop ufite na telefone yawe, telefone isanzwe ya smart wakohereza amakuru. Ufite tablet wohereza amakuru. Mbese muri makeya ufite internet, umuntu ufite internet yohereza amakuru. That's number one. Nuvuga ngo ya kabiri ko ufite zino application n'urugero, ufite ukoresha iPhone, hari Safari, hari Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, Brave, Microsoft Edge. Izo zose n'uburyo bwose wakifashisha muri telefone yawe ngendanwa ya smart, muri laptop, muri tablet, ukandikamo ugahita amakuru. Birakorwa gute rero? Kohereza amakuru bisaba gute rero? Bisaba yuko hari link. No link ni uvuga ngo ni https uturongo turyamye tuberamye, ukandika OTP ugashiraho link, OTP link akadomo ICC akadomo CPI int akarongo kaberamye. Cyangwa wakumva bikunaniye ukandika muri machine yawe ukandika bit ba na i na t ly lande na ya slash Genocost Kagame. Uvuga ngo ni bit point ly slash Genocost Kagame. Uvuga ngo igahita ujyana kuri form. Sasa rero iyi form ukuntu iteye ni ya form, ni kimwe n'umuntu waje ngaha kuri Twitter. Ugiye kuri Twitter ukandika International Criminal Court, Intiala Crime Court, uraza kubonaho iyi link ya mbere hano. Nujya mu Gifaransa Cour Penal International, uraza kubona link ya mbere anga. So hose iyo link urayikandaho ugere kuri zino page, wongere ukande kuri iyi link iri munsi, uri kuyibona https OTP link ICC CPI Intia. Ugwe kuri iyi form.
ariko hari ubundi buryo natekereje, reka ndebe ko uburyo burashoboka ra. Okay, I think yuko bishoboka. So ubundi buryo natekereje, anyway, so mutabyitaho cyane biba bisa nabi. Oh, okay. So ufite telefone ndakeka responsiveness. Yeah, telefone biba bisa gutya. Okay, I hope muri kubibona. Muri kubibona? So ni ukuvuga ngo muri telefone uraza gukandaho usange nyine biraba bisa gutya. Yeah, ufite tablette we biraza kuba bifite iPad mini, biraza kuba bimeze gutya ari bininiho gatoya. Ariko reka dukoreshe iPhone wenda 12. So waza kuba hameze gutya, umanuke hasi kuri ya link. Iyi link liaison ni kwita mu gifaransa. HTTPS wikandeho. Nuyikandaho ya fomu ube urayibonye. Mbo rero uko ino fomu imeze ni reka nkoresha uburyo bunini ndaza kubigaruramo hariya. Ni ukuvuga ngo investigation bari kuvuga yuko hari ibintu byinshi byagiye biba. Baraguhitishamo kwanza igihugu, uhitemo Congo. None mu guhitamo Congo baguha andi makuru ati mu by'ukuri hari ibyaha bya 2004 byo gukurikiranwaho, wabivugaho, hari ibyaha byabaye muri 2002 babivugaho, ariko mu by'ukuri situation bari kwifuza ubu ngubu nibura ni ibyaha byabaye muri kuva 2024 2022 nicyo inshuro bari gushaka kugerageza kuva ku itariki ya mbere 2022 kugeza iki gihe. Ariko ufite andi makuru ya 2004 2002 2012 nayo ntacyo atwaye urayashiramo kuko ni amakuru aza kugufasha. Ariko ubu ngubu barakwereka ati nibura bidufashije watanga aya makuru, ariko abantu bakuru bazi n'ibya kera ubivugeho. Noneho iyo umaze kugera guhitamo Congo sorry, ushobora gushira amazina yawe, amazina yawe na email na telefone, kuko ari mu Buholandi bahita babanza nyine plus 31, ariko icyo gihe washiraho ukatuvuge mu Rwanda birimo birizana mu Buholandi. Okay, so urahitamo igihugu cy'u Rwanda. Yes, izina ryawe tuvuge Niyongabo Eric, email yanjye ukayishiraho example Niyongabo n'urugero niyongabo.com n'urugero, ugashiraho email yawe na telefone. Bino bifite akamaro, ariko hari abanyarwanda dufite ubwoba ati oya ntago nashira amakuru yanjye, mfite ubwoba. Ushobora kubihisha ukavuga ati sinshaka gushira email na telefone, ngenda ndashaka kuba amakuru gusa mfite. Ubwo urandikaho ibyabaye, tuvuge ati wenda attack wenda on 27th, attack kuri 27 January, ukavuga ati nari mari muri 2025 n'urugero. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere ni titre mbese attack yabaye, wari uhari ugashira amakuru, warangiza ukandika mu ncamake Kongo, twatatse Kongo, ducangaha mu ishyamba, tuzamukira angaha, turakata twinjira muri Goma, turayifata, turarwana. Aya makuru yose ukandikamo mu Kinyarwanda, twararwanye n'urugero, twararwanye duciye wenda kuri banke ahagana saa 10 z'umugoroba, dutanga ruswa n'urugero, dutanga ruswa, bafata abantu ku ngufu, bafata abaturage ku ngufu, ya polisi irahunga, dutera bombe, uwari uyoboye ni Generale Kagame benshi, Kagame Alexis, ya amazina yose. Ni ukuvuga ngo uri kugerageza gutanga ibimenyetso, uri kugerageza gutanga amakuru, uri kugerageza kuvuga ibyabaye byose kugira ngo ubafashe. Noneho bakubaza se byari ryari, bati ugahitamo amatariki, yari itariki wenda 20
ya 2025 ku itariki mu kwezi kwa mbere 23 byabaye igeze ryari, wenda twagejeje ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri turi gukora ibyo bintu. Noneho wanditse mu ruhe rurimi? Aha ngaha uhitamo wenda ikinyarwanda, igifaransa, icyongereza bitewe n'ubumenyi bwawe uzi, ukavuga ati njyewe ndahitamo ikinyarwanda. Bino bifite akamaro babyeyi, ushobora kuba utumva icyongereza cyangwa igifaransa ariko ufite umwana wawe wizeye. Niba umwana wawe yaraguye muri Congo ukaba bizi neza ko ari intambara udashyigikiye, intambara z'ubutegetsi buriho, andika amakuru, wandike umwana wanjye bamutwaye ku ngufu, baramushuka agiye ku ishuri, baramwiba, bamujyana mu mahugurwa, ararwana muri Congo agwayo. Byandike n'ibanga, nta muntu ubizi, byandike n'ibanga. Dukeneye ko abayobozi ibyo wakoze babyishyura. Ni ukuri, ni ukuri. Nanjye mfite mubyara wanjye yaguye muri Congo, ngomba kwandika avuga ati mubyara wanjye, nkashyira amazina yiwe, uko yapfuye, byagenze gute, byose nkabivuga, byose ngomba kubivuga. Niba atari twebwe se n'abandi bagomba kubikora. Abakongomani nabo bari gukora uruhande rwabo, ariko Abanyarwanda tugomba gukora uruhande rwacu. Tugomba kugira ngo kesi yacu nibahamagara Kagame bamushyire imyirondoro, gufata ku ngufu, kwiba, kujyana abana batanije imyaka 18, gusunika abasirikare ku ngufu, kwica abakongomani, jenoside, genocoste, byose bagomba kubukora dosiye ku buryo nawe adashobora kwisimbuka. Apana kuvuga ngo hafi abantu 500 mu kiganiro natanze ejo bundi ngo bari ngo wazarendo, ngo FDLR, ngo bari abasirikare ngo nibo bapfuye. No, n'abasivili. Abanyarwanda muvuge bino bintu. Nimugire ikibazo rero ubwoba, numara gutanga hazaho na lokasiyo itandukanye, ukavuga ati byabereye wenda Congo, ukandikamo Congo n'urugero, Democratique Republique du Congo, ugakandamo Congo, warangiza ibyo birahagije. Waba ufite na attachment, ufite amadosiye ushaka kongeraho, wenda amadosiye ari muri Google Doc, kuko bari kuvuga ngo nturenze gigabyte 2, nayo ukayashiraho, ugakanda ukayashiraho, ukagenda uyashiraho, boom, ukanda submit. Submit bivuze ngo wohereje ubutumwa ku rukiko mpuzamahanga, barabwakiriye. Ariko attention, usuye hejuru ubona yuko wabikoze mu buryo buri anonyme, ntibaguhamagara, ntibagukontakta bagize andi makuru bagusaba bundi bushya. Niyo mpamvu iyo uri umuntu wumva ntabwo ufite, kuko ni ibanga, ntabwo leta ibimenya, kano kantu uzakavanemo, ushira nk'akanimero runaka. Ushobora no kudashiraho nimero yo mu Rwanda, ugashaka undi muntu wizeye washiraho nimero yiwe wo mu mahanga, ariko email nibura ukayishiraho. Bashaka kubaza se umwana wawe ko wabuze abana babiri mu ntambara, wenda umwana yitwa Eric n'undi yitwa Niyongabo, abana bawe barafite imyaka ingahe? Wenda 10, umwana afite 18, afite 25 n'urugero. Okay, bakamenya amakuru. Kumbi Kagame intambara ateza harimo n'abana tuje imyaka 18, bakaba barabimenya. Ese abana bakuye bavanye bagiye kwiga, babashimuse bavuye kwiga bajya mu ntambara muri Congo. Ibyo bintu byose ababyeyi mufite, amakuru mufite, cyangwa badufasha baradufunga kugira ngo abana bacu babajyane, niyo mpamvu tutabikurikiranyeho. Ikintu cyose ufite cyakubayeho nicyo gihe ngo ubyegeranye, aya makuru tuyatange. Murakoze rero kuba mukurikiranye amakuru kuri YouTube, ndashaka description muri chat, ndashiraho kuri Twitter, mugende mujye namwe mugisomere ku rukiko mpuzamahanga kuri konti yabo kuri Twitter. Iryo tangazo namwe muri some riri okay, nibagiye kubereka. Ubwo bafite telefone nabo ni kimwe, barahitamo igihugu cya Congo. Congo, nimara guhitamo Congo, amazina yashiremo, wandike ibyabaye, titre twararwanye, ushireho titre, wenda attaque yo ku itariki 27, cyangwa uburyo Goma yaguye, Goma fallout, uburyo Goma yaguye, ese habaye akahe kagambane kugira ngo abantu bapfe bangana kuriya, ubivuge. Ushegeye byabereye, wandike mu rurimi ushize ko ari Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza, wandike ati byabereye Rubavu Goma, Rubavu province, urabona ko ihari mu Rwanda. Nurangiza kugira gute, bam, niba ufite na attachment, wenda document ziri amafoto, abana bakomeretse, umwana wavuye mu ntambara yacitse, umwana yafashwe ku ngufu, umwana bamutemye, ibintu byose amafoto ufite hano ni kuri attachment, urayafata ukayashyira muri document runaka, ugakandaho ukohereza. Okay, murakoze kuba mukurikiranye ino version mu Kinyarwanda. Niba ibyo mvuze byumvikana,
mwabisangiza abandi bantu cyangwa namwe mukabikoraho ibiganiro bitandukanye, abantu bagatanga amakuru ari benshi. Wakumva wabishaka kuri YouTube channel yawe ukabishyiraho ntacyo bitwaye. Icyo dushaka ni ukugira ngo bigere ku bantu benshi cyane, bigere ku bantu benshi cyane. Okay, ababyeyi mwihangane, abakongomani mwihangane, ndaza gukora indi video mu cyongereza nayo bivugeho. Yeah, so thank you, bye.